clear tu te in zavain chibai le vekole tuntum kan video a chuanin CISF Central Industrial Security Force waya Head Constable General Duty Sport Quota Sport Person Infirmi tetana Hnaruak dil thei tuntuma hian kan bi chiang le donani tuntuma CISF waya Head Constable lak tur te hi Mauritius Sport Persons Infirm nalama hlo tlin nalo chang to te mi pare meichia tan adil thei donani heng sport discipline sang te hianin post ruakani pakhatna chuanin athletics kan ti kha chuanin boxing basketball gymnastics football hockey handball judo kabaddi shooting swimming volleyball weightlifting wrestling le taekwondo kan ti a ti khanin khang sport discipline sang som panga ti khanin post ruakani head constable post kha arwakani tuna kanan soitak discipline sang som panga kan soitak a post ruak zong zat kha awain zahni le somli le pakua post zahni somli le pakua arwakani chungsinga za somre le pakhat chu mi pakua ta big ania somruk le pariathi mei chakwa ta big ani donani discipline wise le men female wise a post ruak zat and details the chu advertisement a chiang zokin kan lo bi chiang don nia advertisement download theina link hi video description a kada a keima YouTube channel membership join the tan WhatsApp le Telegram group a te ka post box thina post ani thina in mamoni chuanin membership in lo join ve don nia membership join na link po hemi video description a tho hianin da tel ani bokani ti chuan hlo chungchang han enila CISF Head Constable GD General Duty kan ti te hlo chu pay level 4 ani donani chu cheng singni sanga zanga atanga singriat sangkhat le zain kar ani donani chu basic pay khania chumi ba ka chuanin allowance strong antinan DA DNS allowance te house rent allowance traveling allowance kan tiang chi sang ham thatna kha andong tel don bokani age limit han en leila kumbi thlia hianin kumsom pariat atanga kumsom ni le pathum in kar khan an dil thei donani august sang ni le somni pakhata kumsom ni le pathum tlingchin tan khan adil thei dona chuan keini ST SC tribal kan ti tan khanin upper age relaxation kumnga ngai na thiam na khawm donani ti chuanin keini tribal mizo ST SC kan ti tan khanin kumsom pariat atanga kumsom ni le pariat in kar chin khanin hemi CISF Head Constable Hnaruak hi na hi an dil thei donani tin service mek kanomani chuanin CISF a engemaw bera employee service mek kanomani chuanin chutiang ho tan kumsom li thleng in an dil thei ani na dil tura thiam na ngai te han en leila class 12 pass chin ta na dil thei donani class 12 pass angaya tin class 12 pass ba ka khanin achievement sports emo games emo athletics kan ti lama khanin state emo national emo international level a katianga achievement emo country te lo represent to khatiang infirmi ni kha angaya ni selection process an enila selection process a hianin written exam angai lova interview angai bok lova amai ro chu ni chinga kan soita kan khanin sport person sport lama unrecord sport lama khanin record achievement kha kan nei thaturani antinan gold medal emo medal engemaw kha kan lo hlo chuak tur ani chuba ka chuanin proficiency test te trial test kan tiang chi khami kan thiam na discipline antinan football ani chuan football a khanin test kha trial ang chi kha kan nei don chu chuanin marks somli apudona minimum qualifying marks kha marks som ni ani don ani ti chuanin sports achievement priority and pek dan tur chu hetiang hi ni a antinan international tournament te oma tin state level te oma tin inter college te inter school sangchi te kha om thin ta ni khatiang chi akhan priority an pek dan chu hetiang hi ni a pakhatna chuanin international level tournament emo championship khata khanin first emo gold medal winner kha khami kha first choice ani donani ma kan musanga nga tin second choice a chuanin silver winner third a chuanin bronze winner ani donani chumi to ta chuanin national level tournament championship kha ani le dona chuta chuanin first gold winner
pahnih na chuanin silver winner pathum na chuanin bronze winner khang te kha priority and pek dan chu ni le ani ti chuanin inter university emo national sports emo national games for school khatiang chi kha khatiang a khanin pakhat na pahnih na le pathum na lo la to khatiang chi te kha mark kha an hmu dan kha priority and pek dan kha khatiang kha na don ni gold medal la khan musang beranga ti chuanin silver khana do tanga ti chuanin bronze khan atop akhar don ani ti khan mark kha ti khanian pele thli adon ani ka soita gang khanin khami ba ka khanin proficiency test khami discipline ba ka khanin PST physical standard test tin documentation document che kang chi te tin trial test te proficiency test te medical exam te kha an nei le don ani amero chu khang kha chu ma khan puwa khatianga in thlauna turang chi kha ni to lem lawa qualify chuan kan qualify chuan e tok mai ani PSTB ka khanin height han enila kan san zonga khanin keni ST tribal tan chuanin 160 cm kan ni angai ni height ta khanin 160 cm kan tlin angaya male b ka ani a ti chuanin female a meichia 153 cm kan tlin angaya ni chest b ka khan mi patan 81 cm kan nei angaya chest kha om kha tin 5 cm expansion kan ti thei angai bokani chuba ka chuanin kan weight te medical test te tin eyesight te tatu kan neim nei lem ti velte khatiang details te kha chu advertisement lama khanin chiang zokin kan lo bi chiang don nia apply dan tur han en leila CISF head constable na deal na form hi offline mode atanga apply turani offline mode kan ti chuanin dak post office atanga thon kha ani don ani deal na application form hi advertisement PDF page som pakwana annexure 1 ami hi print chu aturani dona khami annexure 1 a khanin application form kha oma khami kha kan print chuak donani ti chuanin passport photo te kan belanga signature te kan sign anga chumi hnuwa form te kan fill upanga tin document strong poimang chi te khatiang kha kan xerox sanga kan ate sanga ti chuanin kan thon tel donani tin kan share tel tur chu ST tribal certificate te sport achievement authority letter kan tiang chi te khatiang kha advertisement page top lama khanin fill up tur omani khan te po kha kan print out tanga annexure 1 2 3 4 ABC tiang chi kha omta khang te kha uluk takin kan enanga kan print out tanga tin sign tir tur te kan va sign tir donani entenan sport lama sport discipline achievement kan lo nei te kha khatiang sport authority secretary te hne na khanin sign te wala ka ngai ni signature wati tiranga ya khang te kha signature kan wati tiranga chumi hnuwa chuanin application form a khanin daka kan thon tel donani khatiang zel khanin authority chang sign tir tur khalo mai thea uluk takin kan enanga kan sign tir zo hnuwa kan thon donani application form thon na tur postal address chu advertisement page 13 na khanin a in ziaka tuna kan hmuang hianin chuan kan sport discipline dilna tur azir khanin kan thona tur postal address te pokha a in anglawani entinan football discipline atangin khami head constable CISF head constable khadil don ta angila application form kan thona tur postal address chu Deputy Inspector General CISF Southeast Zone 1 headquarters premises number 553 East Kolkata Township Kasbah Kolkata 700107 West Bengal khami postal address a khanin kan thon donani application form a khanin envelope kan thun khanin envelope pona khan chiang takin postal address kan zia kanga chuanin ei postal address a khanin post office a kan thon donani dilna kan theilu theihun chung hi keini North East region tan chuan April ni sari sangni le somni pani thleng ani donani hun kan langa ani chu ti chuan April ni sari ma ngein kan thonna postal address a khanin a thleng man tur ti na ani chu April ni sari thleng kha thon thei tina lewin April ni sari ma nge khanin kan thonna tur postal address kha a thleng man tur ti na ani chu ti chuanin dilna form application fee hi keini STSC tan omlawa meichia tan STSC tan omlawa ni a free ani ti kha share tur ani deal thiam lo kanomani chuanin WhatsApp group kan siama khanin kan ron soyanga kan ron comment anga tin video comment na lama hemi video comment na lama po hianin share thiam lo nei te tan zo thei bokani theyang angin kanin puidon nia